Ang berbicara may duara. Maumat. Hang sulok yay. Ay sana all mamimirinda labat. Singop mo ni. Ay panangalata na eh. Ayo, mong la, inter dalaba yay. Ay mangiter kayo ma. Laka di man paway. Wala rin man kakampanya. Mangiter iray mirinda. Ay wala na. Wala rin. Apuram. Pao na abutan mo ni. Ay gawin lahatan. Gusto ka ha? Sulok lang talaga ya. May baso. Naimba kayo wali mga papa. Uy, wala ni. Ay, wala ni kara. Ay, nakinom mo? Salta ka nyo lang inumin niya ay. Ano po mo ni? Ay, daisi. Ay, dino. Ay, kap, sige manaya. Tuan, huwag may nanay mo. Ay, wajay raod, abong may, kina. Ay, ag mo ni anta siren. Ta, umbabati ka, ya, konsilur. Ay, lasi ka, di, wali pa kurong. Pa kurong? Tayo latan. Ay, sikan talaga. Ay, alaba ni, neterkod si ka ay. Araratan ka. Ay, konsilur manaya. Ito yayoy. Ko, ay, andi, pati istanta uyutan. Pagulay na rumay, tukatan kay mano, paano man adubo la? Kung bawi lanokin, nanalo at. Sige sirin ka, unlak ni. Salamat saya ay. Umaliling mo na na. Ka, pag kayo mapaga. Sige, salamat ha. Ay, tayo mo? Ay, patistan tuyo. Ay, santat tukla. Merindra lawari. Ayun niya, salam niya merindan. Tadi si ka, matutupo la ba? Ba't kagalit? A few moments later. Uy, merinda. Timing las eh. Ganun din na siguro yan. Eh, nayakintan? Wakan? Ulangal mo? Takintan! Ay gawa laya. Inupo mo may gawa na niman. Ay alaga.